Iofisi kamongameli ithi yesisigqibo sikamongameli Ramaphosa usithabathe emva kokufakana imilomo nekomishoni yeenkonzo zobulungisa neenkokheli zamaqela ezopolitiko epalamente. Okutyunjwa kukajaji Raymond Zondo kuvuthululelwe umbethe zinkqubo ezazitshisa ibunzi zodliwano-ndlebe nalapho ikomishoni yeenkonzo zobulungisa yayibapheka ibophula abagqatswa abane ababegaqele esi sikhundla. Iqunube alivuthwanga ngokomnqweno wemfene ke komishoni yeenkonzo zobulungisa nanjengoko yaphakamisa igama likajaji Mandisa Maya kumongameli ukuba abe yiyo ijaji entloko. Ukanti amaqela ezopolitiko aphawule ngokutyunjwa kukajaji Raymond Zondo. Judge Raymond Zondo in his new role would have had to fulfill one of the most daunting tasks of chairing the Commission on State Capture. But of course he brings with him solid credentials in the judicial space. In our understanding that Raymond Zondo has been a politically divisive force in South African society over the couple of years. Judge Raymond Zondo was the preferred candidate of the Freedom Front Plus, and the reason why we preferred him is that we say during the Zondo Commission he proved himself as a person who can act without fear, without favor. He did not hesitate to make recommendations like prosecution and even further investigation. Ujaji Raymond Zondo kumakade nethwa ke kwezomthetho ngo-1997 wachongwa njengejaji entloko kwinkundla yezemisebenzi. Kamva waba ngumongameli wejaji kwinkundla yezibheno yezemisebenzi phakathi konyaka ka-2000 no-2010. Ukanti uqale ukuxhuzula imikhala njengejaji kwinkundla yomgaqo siseko ngomnyaka ka-2012 ze wachongwa njengesekela lejaji eyintloko ngo-2017. Ukanti kulindeleke ukuba aqalise kwesi sikhundla ngomhla wokuqala ku-April. Ukanti ke apha kumagumbethi sasazo sinaye umhlali weendaba zopolitiko wethu umzondile ezakuke simncambazise ngalomba. Shantu kandaba ikomishoni yeenkonzo zobulungisa ibiphakamise igama likajaji Mandisa Maya kwesi sikhundla. Isigqibo sikamongameli sithetha ukuthini ngamagunya e-JSC? Sibingelela kakhulu phela, sibingelela nakubalaleli. Kuzomela ukuthi sazi ukuthi uma kuzokhethwa inhloko yamajaji umsebenzi kamongameli loyo, kodwa into umongameli okufuneka yenze ukuthi uphakamisa igama noma amagama ewase ku-JSC. Yikho ke lokho akwenza, kodwa mhlawumbe okwehluka lapha ukuthi waphakamisa amagama amane. Yayisithi ke i-JSC emva kokwenza lama interviews iyagcina ngokuthi ingagcini nje ngokwenza lawo ma-interviews, kodwa igcine iqoke uMaya. Lokho-ke okungelona igunya okufanele belenza, ngoba ukukhetha inhloko yamajaji umsebenzi kamongameli. Yingakho umongameli ethathele isinqumo sokuthi yebo niwenzile umsebenzi, kodwa niye nedlulela lokho kwakufanele nikwenze, yimi engisazophinda futhi ngikhethe. Yingakho-ke uMahluleli Zondo kuyinhloko namhlanje. Shando, ingaba isigqibo sikamongameli sithetha ukuthini, simbeka phi ujaji Maya njengoko uninzi belikholelwe ekubeni esi sikhundla sesakhe ngokuphathelene nala nkqubo yodliwano-ndlebe? Uzokhumbula phela ukuthi uthe uma ngabe umongameli Ramaphosa esememezele ngokwestatement ukuthi useqoke uZondo njengomehluleli omkhulu, wayesethi uzobeke eseqoka uJustice Maya ukuthi uma ngabe sekuvuleka isikhundla sobusekela ebese mqokela ukuthi ke kube yena ongenela leso sikhundla. Umehluko ozowubona la ukuthi manje akasaqoki abantu abangaphezulu kwababili, uvele nje waqoka yena yedwa. Okusho ukuthi na singaqinisekisa ukuthi uma ngabe inqubo yokuthi kukhethwe isekela isiyenzeka uJustice Maya kuyoba uye ngempela, ngoba uye kuphela akukho omunye umuntu abanganayo. Kwanda kwalewa ngumthakathi Shandu Kandaba. Lo ngumhleli weendaba zopolitiko kwelijelo umnomzana Mzondile.